Anya laki din! Ay, una yan ti kastoy abiyag. Oh, apay? Makapasan na yung awan makukuwalta na, friend. Ay na, naku namon, friend. Makapasan na ay lang arudan, makapatengal angas pa'y kunam kiden. Ay! Wan nga rod, friend. Panagriknak, kasla sa anak pa yun na tao, gaputawan ti makukuwalta. Anya? Katuan, ay na, sabay la kumatadagayab iti pakitang danan. Uray agkirkir iti comfort room na iso, ha? Anya? One friend, amon maten kanyag. Awan ti yaks, no may baban iti pagkwartaan. Marurudak ka talaga! Marurudak ka talaga! Hay! Marurudak! Nay, bakit abay nga eh. Kasangsangpet mo pa'y laang, ang kasla agong unget ka. Talagang agong ungetak! Ay. Ammom lang arudan ng agong ungetak! Ngam kasla ko ng pailaang! Hay! Awanan tinagbati akatulong ije pwesto, nagpapanaw da aminan! Ni. Anya ti kayat mo asawan? Diyak ka mo no apay-apay manaw da mailatan! Ay, bakit? Amangan mat ngamin no pinagsawsawa mida. Ay sos, saan damat ket abas talatan pumanaw nga awan makagapaw. Sana ya? Ammom lang arudan nga agong ungetak, ngam kastakit din ti bagbagam. Ay, kwa. Ay ngam aguray ka man. Sino nga ron ti agugas iti karots? No, timanaw damat aminan. Ay, saan ko apagparikutan ti agugas? Ado ti maayabak dita, saan ko akawalan dagiti atat tao, salbag dakit di. Anya? Ha? Damo da siguro kat sumardang tinigosyok no pamanaw da. Ha? Pagan ano kumangay ti kaskadakwada. Ay na, nasaya at tanagranata na naising. Ha? Madamang kayo man nana, no sa dino ti pagububraan nyo ita. Ay na, awan nga raud. Manumutin alawas nga awan tinakitang tangdanak. Kasta ka di, amangan no kayat yu ti umay agugas iti karots ije pwesto. Ha? Ne, apay nga agayab ka, kat kunakman no ado dagiti taga-ugas iti karots mo. Awanin nana, nagpapanaw da amin nun. Aniya? Iso ano kayat yu ti umay? Umay kayo nana, kasapulak at talaga ti agugas. Ay katuan umayak. No adda ti amuyo amayat amakitang dan nana, ayaban nyo lat na. Ay katuan taaya bakda bakla, gini Janes. Amok ngamen nga awan matla trabaho da ita. Kasta? O ala nana, ayaban nyo, awan parikot kanya. Ay, katuan anana. Kaya't ko ti makitang dan nga agugas iti karots. Nasaya at no kasta. Tapno ada kaduak no bilang laeng. Awan gayam, amangan no kayat mut ni Janes. Taaya ba mut Aywan anana. Sigurado akayat na dayjay. Nagpada kami nga agbabakol. Imposible adi na kayat. Ala, umay kayo adwa. Tapno saanan nga agparikot ni Miriam iti agugas iti karots na. Wanana. Di kayo madanagan. Siya ko ti makamo amang ibagagi ni Janice. Mabanagin ton madamdamay di balay da. O sige man nga rod, agyaman ak unay. Ay na, nagsayaat ngayon. Kamaudyanan na, adamatan pa kitang danan ta. Wan nga rod, friend. Naimbaglangan, ta nagpapanaw amin dagiti washer ni Boss Miriam. Ha? Nakunagday ta, tano saan dabi manaw, awan, ti pa kitang danan tayo. Sa bagay matkit di Kat, kaano tayo nga rod amang rugi?
Kaya tintundigat metlaing, Ay na, nakaragrag sakak, friend. Adamot laangan pagkwartaan ta. Uray siya, friend. Nagaragrag sakak. Adan tumanan paglalaki. Ay salbagit de. Itataddaman ng dagiti baro, awaser mo bakag. Di mo kumamat ida bugbugkawan nga main. Ha? No anya man ti saan ta pagkinkin na awatan dito'y balay no maminsan, apakarurudam unay. Ay ke, ibatim dito'y balay at irurud mo. Anya? Saan mo kumaida pagpapasan iti pungtut mo? Nga ure mo lang mabugkawan ida. Kabayatan ti panagugugas da. Saan mo ta? Anya asaan? Anya asaan? Isu lang nga ruden tin makagapo no apay ang nagpapanaw dagiti sigod at tagaugas mo. Alawanan, huston, siya akong tinagbidot. Anya, sumardan kan? Unayag? Sardangan nak si kabili. No di mo kaya't asika lang arod ti pagpapasak iti pungtot ko. Nasaya at tanasapa kayo nga imay, bakla, Janice. Wan manang. Ne, amangan no nalipatam asyak ti akin kuko iti daytoy apagugugasan nyo, ha? Ha? Boss tiyawag yo kanyak. Mawatan nyo. Kwa, wan boss. Uwan, boss. Nasaya at nukas na. Ti kayat ko, masapa kayo nga umay. Ken ti kayat ko, tarimaanin nyo ti panagugasyo. Nalawag. Uwan, boss. Ala, irugi yung arudan. Tapno ado ti maugasan nyo aging gainton alas 10. Wan boss, matungpal. Anya matanda ya boss Miriam. Wan nga rod. Masapul pa'y kano abos tiyawag tayo kan kuana. Kat, anya nga rod. Isugat nga rod timang susweldo ka datayo. Iso nga agtungpal tayo latan, Sa bagay matkit di Mala, ituloy tayong tiagugas iti karons. Ang mga no adaditan, sapay kasla aswang tirupa na. No kasjay makapungtot. Ay sos, nakaamamag sika. Anya? Kahit, kumusta mo ti panagtrabaho dagijay kabarbaro at taga-ugas mo iti karots? Nagbubuntog da nga rod. Ngamanyangay nga rod, an-anusak idan Anya? Amangan ngamin no pumanaw damanen. Asino nga'y ti ayabak no bilang. Unay kan bakit? Kurangan mo't at talaga ti panaggaraw ti may sa atawa niya. Ha? Saan ngamin anasaya at ti kasta bakit? No anya ti panaggaraw da? Mapnag ka. Saan mo kumakurangan Apay makina. Ti makinang tupay kumabannog. Isudan to lagi din atao. Ay na nagadumanin nga ibagbagam si kabili. Sumardang ka man dita. Taamangan no makalipat ak asika ti asawak. Kat anya pa'y ti maaramid ko kan ka. Bakit? Amom lakay, kasta unay man arurod ko. Ne. Taapay bakit? Agasam, dagijay sigod atang tangdanak nga agugugas iti karots. Ijay mat ayan ni Brando ti makaranda. Anya? Wan lakay, iti kinaado ti mabalinda a pagakaran. Kin ni Brando pa'y laang mat akagurgurak, ha? Bakit? Amumatan asipod pa'y kagurgurak day alalaki. Manipod murdong ti buok na, aging ga iti dapan na. Talaga nagalas ti ugali day Brando. Panagkunak, agar aramid manen iti wagas, tapno umakar dagiti washer ko kan kuana. Ha? Maamwak lang akas tater aramida na. Talaga pagsasawak day alalaki. Awanan bain.
Apay nga ita kayo laang, imbagak mat kada kayo, amasapa kayo. Saan ka de? Ko ha? Anya kayo matan? Awan pa'y serserbiyo akasarsarita? Ha? Nala daw kayo lang arudan, kat awan pa'y dabaklakan janis, nakarkarumanan anala daw da. Pasensya ka kuman. Naganasak mat ngamin tinaturog. Gapo siguro iti bannog ko iti kalman. Ay awan bibiyang ko iti daytang ay bagbagayo. Ay no kasta nga rod agawid akon. Uray sa anak kun amakitandan nga agugas iti karots mo. Anya? Makaammo kan nga agugas, total ka ba ulamat? Ay mabitla ang nana. Ay awan, adu ti mabalin na pakitandanak nitoy. Saan lang asika? Adu ti bus ditoy anasingsingpot nga amang ngamsika. Nagalas day ta ugalim. Anya? Hala, nala daw tan. Ang mga numakapungto, ni buwas ka data. Kat, anya ngay ganod. Kasta unay mo't abannog tayo idi kalman. Ibagatan naganasan tamo tinagina na. Sigurado ang makang ta iti sermon kan kuan na. Saan man nga agkasta-kasta dayjay abos Miriam? Ado ti mabalinta pagtrabahuan. Saan laang nga iso? Itapay nga adun tinaam-am mo ta iti pagugasan iti karots. Sa bagay mat ka di, Iso asaan nga agin pupungtot dayjay a Miriam. Ta anytime, mabalinta a panawan. Anya? Oh, nasaya timay kayo. Kunaklakit din no awanin ti umay agtrabaho. Ay kuwan, pasensya kayon boss. Nala daw kami. Big-bigat ngam kastakit din ti rason nyo. Apay ngay siyak, inal daw nga da ditoy, ibagbagak aya amabambanugak. Pasensya kayon, bossing. Tapno mo yun niya. Saan nga agbalin kanyak dagita arason nyo, nalawag? Awan lang arudan ti sabali a pagtrabahuan nyo, ngam kastapay lang ti aramid nyo. Agladaw-ladaw kayo. Hop? Mabait man lang. Mabait lang, boss Miriam. Tao kami laang. Mabambanog kami, mat. Iso akasapulan ti bagimi, ti ina na. Ha? Saan nagapuada kayo ti boss mi, kat aramidan da kami matakas lang makina. No kastamat lang ti ugali yo, pues! Pumanaw kami langan. Makaamu ka amang mugas ka dagiti karots mo. Anya? Kita lang, numaugasan nyo amin, akas kailang makina nga aggaraw. Salbag kiti ti boss akas kada kayo. Di mo nga iwanan dagiti tattao yo. Mala, umay kang Janice. Agawit takit din. One friend, agawid takit din. Mangsapul talaangan iti sabali apakitang danan ta. Masaya may kayo dito yan ko. Uwan boss, nag-istrikto mat ngamin ni Boss Miriam. Di nakawagan iti boss. Manong kunayulatan. Istrikto talaga da jay. Isungawan ti bumayag a tao na. Kaduan ka dagiti pumampanaw a tao na. Kahit dito ayan ko, ti papapananda. Kasta ka di manuang. Wan, iso ano maanusan nyo dito ay. Dito'y kayon. Total, inaldaw mo't nga ado ti agsangpet a karots ko. Tapno ado kayo nga agugas. Ay na, agyaman kami unay, manong. Awan na nyaman na. Kahit, inton bigat nga rod, Uwan boss, umay kami adwa. Sige, namnamahin kayo Oray saan kayo unay amasapa. Tapno makaina na kayo mo ititinasaya. Dayta, tibagbagaken ka, Miriam. Nagpapanaw dalang arod aminon. Sobra ka nga, men. Nangaw to unay ti panagkitkita mi ti bagim. Anya nga ita? Hoy, anya ti panagkunam. Kawalak ida. No way. Ha? Adda kwartak, iso akabailaklat na ti agsapol iti kasukat da. Bakit? Adda kwartak kunak manen.
Iso nga uray mano a tao ti ayaba, kabailak atang danan. Jak kawalan dagya abakla kan Janis, kan kastamutan dagya abakbakatan. Nagala sa talaga ti ugalim. Alaman, kita akman no adda maaramidan day takwartam. Kita akman. Oh, da kayo matgayam ti masabat mi Boss Miriam. Narabyan kayo, ah? Oh, diyo ka di saludsudan, no sa di no matinagapuan mi? Ha? Nagapo kami igay, ayan ni Boss Brando. Iso ti Boss Mita. Aywan kayam, damag mi ngagmay-may sa kayo kano, ngagugugay si di Carrots yun, ha? Anya? Ay na, ha? Kaya't ko lang nga ipakamo kada kayo, ha? Nga awan maaramidan ti ado ang kwarta, no nagalas mati ugali yun, ha? Anya? Pudno tinako na ti gayam ko, boss. Awan serbi ti kinaado ti kwarta no nagalas mo ti ugali yung amin. Iti kaano man, saan amagatang ti kwarta ti talag ti maysa a tao. Ngamin, uray kasano ti kinamaag yu a boss, maawatan yu kumamot ti kayat ko asawan. Che, dita ka man lang. Anya, kasta ti imbaga da janiskan ka? Ay, rurod kon. Ay na, di ka di marurod bakit? Ti aramidam, amirisem kit de, apudno ti imbaga da ken ka. Di ka di mabain iti mismo abagim? Adayo nga ubing dagijay nakaibaga iti kastaken ka abakbakitan. Ha? Imbes ko maasi ka timang bagbaga kadakwada, si kaki dinabakbakatan ti binagaan da iti kasta. Di ka nakababain ita. Ay. Parikot mo ita, ti ayabam nga agugas iti Carrots mo. Katsikan nga agmay-may sa ti agugas. Total, kas kamadlamaki na nga gargaraw. Ngamno di mo kabailan, bay amon amalungtot, tapno pagnakmam. Anya? Salbag ti kastoy. Apay ngay analungtot amin ang dagito'y Carrots ko. Kasano da ito yan? O anya, awan maayabam nga agugas, iso analungtot aminan, anya. Apay nga daka dito'y. Ah? Lumabas at laang mat. Iso anakitag di Carrots mo, nga aglungtotan. Ay, anya lagi din aya. Ayan ang dagiti milyones mo, ha? Mangbayad ka ni tinatao nga agukas, no adda maayabam, itikas ta nga ugalim. Anya? Oh, ay na, itikas ta kinaalas ti ugalim. Sapay lang kuma, tauray si ka, manglungtot ka maten, salbag ka. Anya? Awan serbi ti kinaado ti kwartam, no nagalas ti ugalim. Awan ti tao amayat nga umayag trabaho kan ka. Oray dubliyam ti por dia da, na awatam. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Herculasa Duna, isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.